Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kura-kura semua ngakmu pesat deh. Kan jam itu kau tak beke dua ni. Nak puji pacama tu tak beke dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Cempa serta Pak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Bapak Kepala Desa Lurah yang sempat hadir, Bapak mantan anggota Dewan. Kalau panitia tadi bilang sapona amureku ya, si pumure kabinena, demi kapan disengok. Serta Bapak Imam, para panitia, para hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah ilalanna yasoe kedua acara ta makasih. Pertama peresmian masjid, yang kedua peringatan maulid. Ia kui pasi hubungkan ni sejarahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeru bunga tak buka na peradaban na selenge letek mani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah lau Madinah. Kemudian waktu na letuk Nabi ta'uk Madinah, yang pertama na bangun yang dari itu masjid. Jadi pada menurut informasi Pak kampung ekoi megangi orang-orang hijrah dari Cilalang, ya, dari daerah sekitar. Hadirin sekalian, sama-sama dirahmati oleh Allah. Madinah, waktu bunga letukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yasrib, waktu itu masih Yasrib namanya, ya, adalah daerah yang tandus, ya, mareko. Tetapi si punanda angka Nabi sallallahu alaihi wasallam aga pertama na bangun Nabi masjid. Nameluki misengi aga napake mabangun Nabi Bapak Ibu. Iro napake mabangun Nabi masjid pertama na bangunge Nabi Masjid Kuba. Itu batu napasipulun Nabi si bawah sahabatna napake kabere mak dempa kangi Nabi. Jadi waktu nabungangkan Nabi ko Madinah tu dirempak Nabi. Jadi ro batu pak dempak na kapere yor na pasipuluh sahabat na bangungan masjid. Jadi Bapak Ibu kemeloki masih jajaji masjid kita rempak-rempak batu. Ya ko ganna ni batuna rempak si semeng. Uras si kasih na rempak si kasih. Aja na kape minta ulun rempakan itu itabu. Meloki makesing jama-jama linota, meloki makesing akatutungan linota, meloki jaji lisa na pangempata, meloki jaji tanat-tanata. Kalingay adan na pung Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Benengena sa pung Allah Ta'ala ilal nasi dewanu wa amanu wattaqau.
Kako pada matappak na niya mitawrifung Allah Ta'ala. Lapatahna alaihim barakat. Ubukka kang inasa pong Allah Ta'ala baraka. Yero kuy tapuy barakat mangnangamana tutimuy. Tak buka. Iri sangge baraka Bapak Ibu sekalian anu tak buka. Ni gak buka ipung Allah Ta'ala. Boleh kega na buka pung Allah Ta'ala minas sama. Boleh rilangi. Wal ard. Nania boleh ritanah. Jadi dua rupa tu boleh na baraka Bapak Ibu sekalian. Pertama boleh rilangi. Yang kedua boleh ritanah. Ajak taharap Bapak Ibu. Melo jaji isena pangempatta, melo jaji aseta, melo jaji tanat-tanata, aja taharap pimbompo baraka poleri tanai, narekodetil lawi jolok baraka poleri yasik lagi Kendro isapa ero baraka poleri langi aku masih kadefu Allah Ta'ala kelima mukko sesosiwani mak berejama rima sigi lapatahna alaihim barakah bukarak ko barakah termasuk Bapak Ibu sekalian ya nerampeng kinandre denre panitia makada membeludak jamaah penuh rimilala masigi penuh saliwah akan lalu tahu na mega hadir ko to maulu Bapak Ibu sekalian ya mondri biro sokko barakah kami itu berkah nih itu sokok Bapak Ibu. Tadi anda guru Imam Hasan Al-Asy'arani berkah itu ibaratkan magnet besi barani. Itu barakah Bapak Ibu sekalian ibarat besi barani. Itu besi barani aga panawat disideke besi barani. Aga apa? Besi itu apa? Iko palasti deh. Iko kompe-kompe mi deh. Basi itu apa? Betuan na ko melo kilolongan ya sange baraka Bapak Ibu sekalian tarotoki baraka o kuatah kalita. Ko cara na melo kilolongan baraka no ma jenne itu nang katapi gawe. Iko cara na melo kilolongan baraka na reko sampajata tasiwala. Tapi aja to sito makada mas sampaja motoje bali bola aku stasna. Acella moto doan na. Asam paja motonya ro bali bola aku tulil moto maju ma. Si kuat-kuat na motor wita katutungan na. Hadirin sekalian. Iro ya sangai papinya mungkin rejimon ro ya sangai papinya Bapak Ibu sekalian. Kenre mon ro ya sangai papinya mah. Oku ya leta. Oku ya syukuru kata. Magi di terulil lulungan ngi papinya mengirilino ye nasabadi gaga asyukuru kata. Gereki motor miliki oto, kasih oto miliki dua. Ya syukuruna. Ina tu nakada pung Allah Ta'ala ina surah Ar-Rahman ayat 30 si dinaulangi pung Allah Ta'ala ya. Fabi ayyi ala rabbikuma nafala mana mo kali. Angkari pong Allah Ta'ala fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Papinya mangaga binasa pong Allah Ta'ala tulimelo mapak beliang. Nasaki pong Allah Ta'ala mak balle pula ri papinya mana pong Allah Ta'ala. Magina nasaki mak balle pong Allah Ta'ala pula ri papinya mana dari nikmat Allah kata Allah kamu selalu dusta. Magina nasaki pong Allah Ta'ala mak balle pula ri papinya mana kata tanaiki. Magala-gala mo piwi tadi nama cocok ni umur tak macam memang ya olahraga jaga aleku jaga andreku iya jaji wita tanat-tanat tak tu jaji aseta natawin andre mana balau macam memang ya taruh bibi iya ale nah macam itu lulus anak tahu itu aku kedokteran lulus itu makuliah macam memang ya di anakku iya padahal boleh kega ya Bapak Ibu sekalian boleh kega boleh pun Allah Ta'ala ini tuh kada pun Allah Ta'ala aja kagak mau pau sagadina kong kana reko papinya mau pun Allah Ta'ala sagadina alhamdulillah sinin na papuji na punnay manangi pun Allah Ta'ala. Wang kato podaki, woi madisi disi muki wita, alhamdulillah.
Ada tapalita tatapu. Lisu ki jolo ko pong Allah Ta'ala. Alhamdulillah naring apong Allah Ta'ala disingang. Alhamdulillah naring apong Allah Ta'ala asagenangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sinin na papuji pong Allah Ta'ala mana punna. Dan yai di punna Bapak Ibu. Digagaya punna. Makanya iro baraka Bapak Ibu sekalian, ia panasi runtuh yaitu besi barani ko pada besi. Minimal ada unsur besinya, ada unsur logamnya. Ia panasi runtuh itu, ia panasi besi saya itu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, memang angka ki hadir ilalanna ye masih kita untuk sapa baraka maulu. Kami itu baraka itu maulu. Kami itu baraka nih rusokoi. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa ada berkah di dalamnya. Makanya hati-hati kini panitia. Biasa tuh mega jamaah macak-cek nyawana kau dikata wana. Kelima ni malalisu kasih pak bagai wede panang kalepal-lepang ya. Tapi ingat Bapak Ibu, yaitu ta alai makukue yaitu angkeriolo ta yemetu tu daleta. Tania panitia tentukan itu. Agani sangangi makari yelisa ngai he. Agani sangi makari ta poje tania. Pung Allah Ta'ala pura nauki memang ni. Tania wani maninauki pung Allah Ta'ala Bapak Ibu. Tania tanriolo maninoki pung Allah Ta'ala. Sebelum kita lahir di dunia ini, Allah sudah tulis di Lauhul Mahfud. Maka ada asona kami si Imam Maulu itawi ko masjid. Masjid Al-Usman Kampung Baru Salipolo. Ya numatu tawana panteng aku. Orang itu tentu kan. Jadi kau kan yolota bu aja nata cili-cili itawana atau ibu yolota. Sampita apalagi ko tawana pak camat melota cili-cili. Mabela nih itu. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Kurang itunya pak tentu tawanta. Ya. Apa kepura kejadian Bapak Ibu? Saya sendiri yang alami ini Pak Camat. Kepura nangka mau luka si di kampung. Irwat tiro kalau lumupak. Kurana mau lu tawe iro pantik kuya malupo-lupo. Agasan iro amalena anu na pakyang ito itak jampu. Ureke-reke iro nagatu-gatunge kakapal 500 ko talo yo. Ya. Agaw 100 talo pamati. Tapi sisana selesai acara na bici kay iro sibu aku si depe ko na sandi. Si sabi ki pandeta. Gara ka ba talamana bawan ni. Lalang ngetik ya dit. Kali nang kana bini nang kana na. Aga talamana bawan ni sa de mejato si ko data pali suidi. Kayak di mana balik, alena tawana ru bicu-bicu. Ya. Jadi lisu nak bola. Itu bola na sabatang ngabani maliwas-liwas nga sa di buka isa na bah angka 2 bolon na kamanuk na. Ya talo iti birang. Jadi andre tanggaban ini. Ya. Mage na ele katalipo mo ni. Telepon bola mo fotero di paga HP. Sandi ustaz, ini kamakutan, kamaga ki. Haga isi na pantit tawannya. Gara kamaga si takutan lagi. Nama lopo tawata ini. Nasa de penasaran nga aga lisa na. Aga makanja lah sisa nang kadua bolon na, ang kabali, nang kamanu na. Sawai ustaz salikus sapi itu balik. Aga maga memang Nasa mari nang kasoko na cek de ketuka cuci Kakana malupo panten na nasa nga katana milise na mega kurong. Kakayo tapi mega talo na 500 ka patake jampu tu na pakai nasa dega katalo na si dimo. Kakaga pala yun nasa kadunrum. Dalangatik ku alabi. Jadi kung kay ibu-ibu ko marencana melo sapi anu na aja nata sapi. Dito no tuwa basi ko dega badin na. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Nah. Jadi ya sange baraka Bapak Ibu sekalian ya panawuding ilolongan iro ya sange baraka nareko angkato iro ilana lita.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya hari ini. Magi na to maulu. Magi ni peringati maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda papujita lauri Nabi. Apa maka di Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi-nigi to mapujil loria si bawa kak mantu ilalan na surga. Tentu kita naiki Bapak Ibu. Elok mana kita dalam surga. Elok mana kita tu si dapat si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cari adalah bagaimana kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agi sange syafaat Bapak Ibu. Iru ya sange syafaat. Maturi padang mahsyar. Ia kup melok mana ni adili sinin na rupa taweh. Mapamula neneta Nabi Adam sampai manusia yang terakhir ipasipulun nikmaturi padang mahsyar. Monro ni mapallah. Angka tau liwak palana nasabak jarak na matan na asoy si jakka mani si bau ulut ta. Liwak palana. Iro to masih say makadani kimaga pijina ni adili kie. Melo ke miseng isiga makada tamaki ga neraka yarigina tamaki suruga. Tapi apa yang terjadi hadirin sekalian? Engkana sebagian umat manusia mangolok ko Nabi Adam. Hei Adam, turungi hijolo lo ko mo podangi po Allah Taala supaya naselesaikan isiga hi. Iwa palana he. Hakka de Nabi Adam masiri kaya mangolok ko po Allah Taala. Engkata salah pura kubigao. Angkata salan na Nabi Adam Bapak Ibu sekalian si di mata salan Nabi Adam nasabak manri si di buah ina cang iya cang iri pung Allah Taala nanri motul. Tapi menurut riwayat na ya Bapak Ibu. Ya menurut sejarah yang kita dengar itu Nabi Adam digoda oleh iblis. 3 kali iblis mendatangi Adam. Adam, engkau buahi nasuruh kutu pung Allah na cak kutu pung Allah Taala manri. Akade Nabi Adam ya napoda ngak pong la taqraba hadhihi syajarah. Aja ada periru buai. Jangan kan yanri ada peri lagi na wadi. Maka de iblis mesemu gaji iru buai ro asanna huldi. Ya sange huldi kekal. Ya komuanri ro monro taru ko surga. Jadi de na melo pong Allah Taala ko monro ko surga. Monro taru ko surga jadi na cak komanri. Tapi komuanri monro taru ko surga. Tapi de na melo Nabi Adam sah de. Hari kedua, maka damupi Nabi Adam de umelo. Hari ketiga, maka Nabi Adam de umelo. Akhirnya iblis tidak putus asa, nalauwi benena Nabi Adam, Hawa. Podangi Hawa, Hawa. Ang ketubuhan na cakku pung Allah Ta'ala si wala kemo manri tapi na camu tu pung Allah Ta'ala monro taru di surga. Itu iblis Bapak Ibu selalu memutarbalikkan fakta dan suka mengarang-ngarang cerita. Sampai saat ini tidak ada ahli tafsir yang berani menamakan buah yang dimakan oleh iblis itu apa namanya? Digagak misalnya sana. Iblis mi merengyasan. Makoto itu alat kemaksiatan Bapak Ibu sekalian. Iblis semi itu merengyasan. Iblis semi merengyasan itu sabu-sabu, ekstasi. Iblis mi merengyasan itu balloe dan sebagainya. Ya. Hadirin sekalian. Jadi begitu iblis menggoda Hawa. Maka dari Hawa andre ni saja. Monro taru ko disuruh kan. Tergoda Hawa nandre tonga. Urana nandre dua, lo na porangi lakena. Ya Adam. Maka jatuhan yang di rubuh, hero nangiro di toko marigaga. Andre bawan nih, nandre to. Apa maknanya Bapak Ibu? Itu orang Ibu. Dia nami tahu ko setange. Kumi bine nami tahu. Yang kedua, yaitu orang ewe, dia masih tergoda ko setange. Kalau iblis yang goda laki-laki itu tidak gampang mubah na yo. Tapi kung makun ray na coba-coba goday, laba. Makanya lah jaga-jagailah kita bu, dari makun ray ya, terutama perempuan pelakor. Agan na ijagai, dito aja tuh namanya ijagai Quran bu, matan na bawang. Jagai matan na, aja naka mata-mata.
Apa ya Qur'ane ka mata-mata? Biasa kata mata-mata. Hadirin sekalian, sama-sama dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu. Jadi Nabi Adam mengaku, "Dia umelo." Lau ko Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu kumelo pura to kaki buat asa pura kam uballe. Uballe Raja Namrud. Kaya Nabi Musa, maka Nabi Musa ay minta to ka mangulo ko Allah Taala pura ka paunu ya. Akhirnya lokun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, "Ya Allah, selesaikanlah perkara semua hambamu hari ini." Akhirnya dia diadili semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian di pertama mana nih sininna rupa tahu iroding tamil surga. Yang sudah diponis masuk ke dalam neraka, disuruh masuk ke dalam neraka. Kemudian maka difung Allah Ta'ala, Muhammad, sebelum ututuk pintunna surga, sebelum ututuk pintunna neraka, lau kori neraka celengi umatmu, angkamu gapa pura mengaku umatmu Muhammad, paletekan ngakama ilal surga. Pertanyaannya kemudian, natan remuki karomatu nabita, natan remuki kira-kira. Nadi nang katosirun tu nabita. Bagaimana caranya Rasulullah nanti menandai kita? Maka dari Nabita sallallahu alaihi wasallam tanranna ummakumatu min atharis sujud. Angkatan rasujud rilin rona. Aja mata paris rilin rota. Payak lagi dia tu namburulin roku. Ada yang menafsirkan bahwa harus ada tanda hitam di jidat. Tapi yang lebih makna itu adalah lebih maknawi adalah selalu lirin rota tulis suju minimal wekelima sesusiwanne. Ini rumah tu natan rengaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita bermimpi Bapak Ibu sekalian meloki lolonga baraka maulu ilalan na yesoy. Ya kode nang kanagin nakesayjenne watakaleta. Aja taharap ya leta lolonga baraka na maului yesoy. Hari kode nang katomas sampajang. Tapi kode panang katomas sampajang Bapak Ibu. Na to tiwi matu sokko to tiwi matu pantel li subolata supaya mak baraka itu anu tandrewe mapamula matu kuasarai asam pajamemen ni. Insyaallah mabaraka itu. Mapamula yeruyan reya insyaallah mabaraka itu. Panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian. Malak batena nabita mapuji luri ummatna. Batena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapuji luridi. Sampai melok ni mate nabita Bapak Ibu. Melok ni yala nyawana rimalekal maut. Tania anak nana sappa, tania benena nana sappa, tania minitun nana sappa, tania ambo nana sappa. Niga pale nana sappa nabita waktu namelo niala nyawana rimalekal maut. Akade nabita, akade Jibril Muhammad mage na masara nyawa ko mi tamelo nala nyawa mo malekal maut. Bara masara nyawa ko maka deni tarima amalamu najami pung Allah Ta'ala Muhammad sininna amalamu na tarima pung Allah Ta'ala. Ya pala kon ka dosa pura mo pigaw tapi dinang kamu pigaw dosa Muhammad na dampangaman ng pung Allah Ta'ala. Maka di nabita Jibril yero ya de ku khawatir kang yaleku. Pura wissa pura na pura pung Allah Ta'ala maka na najami nga tamil suruga. Tapi yero unawanaway Jibril ummati, 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 ummaku Jibril. Ya matu ko kusalay magamuga ro ummaku ro lumuga ro masampayang. Ya ro matu ummaku ro ya ko kusalay wiro dito ka na mabosampo sa makun raye. Alhamdulillah wi talalam masigi ko majilba manam mo. Demi se matu koldiso ni. Aja na pade gue ko penrabo. Sudah bebek ko penramo bola namin na pak jilba ilalang bola namin na pak jilba ni rice cooker na mak jilba dispenser na
Kadira nama jilbab tu, kulkas nama jilbab tu, punna na bola dina jilbab. Aja temi Jawa Pak. Abak maka di nabita. Yaitu orang newe mawantat tamel suruga. Dibanding makun reye. Imakun reye kemelo tama suruga magampang mi. Apa minasan nabita nabigau yaitu makun reye tama ni suruga. Pertama dinang kana tatangi sampajan limau tunna kecuali ko halangangi. Yemi ko natambai si ko halangangi. Pa biasa ren ni pitung ngaso bonus we napak ganda si 10 sona. Apa mi katubuting. Ya. Yan ang lubutingin na solo katubot agasan na solo kato sampajan na. Apa magay dito masampajan po ngaji na saila basi baday 200 sa buwi lulus sanggul Hadirin sekalian sama-sama dirahmatillah Allah. Ya. Jadi dinang kana tatangi sampajan 5 waktu na. Yang kedua dinang kana tatangi puasa Ramadan na kecuali ko halangan. Yang ketiga di nama duraka kudu itu perjanjian na. Dan yang keempat di nama duraka ukulakain na. Setuju bu? Siap? Makin naloyon nang uto na kapay ko ba ya? Nasabi ayer nomor sidi sampai nomor talus tas magampang muah. Ayer nomor rapai. Susah-susah. Kadang susah nah. Nah maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa kami na bicu na punay tasi die bene. Ya ko na potopo ipala liman na laken na ripopan na nasampeang ni patapulo malaika no matando-tan ruang itu la pumakurel tukele. Iro kami na maringar. Tapi itu siru ini bapak-bapak ta perhatikan toiro situasi na ini ta. Mati ko ikasih tak pemapakewa. Apa ibu sekalian sama-sama dirahmatillah Allah. Tapi yang kalian degurut ta yeje ko yero lakemu aja nemu sampiang ini mana 47 bawan nih. Kada kenro ko jemel laudu. Baraka yero. Bapak ibu sekalian. Jadi apa mi kumakundra? Iya poranewe bapak ibu sekalian mamatat tama suruga. Aga watanna. Dena wadi tama suruga oranewe iya ko de panatama benena. Yolo pitama benena nappai patama lakaina. Oranewe dena wadi tama suruga oranewe kong kanana de panatama anakna. Iya kong kamu pa anak ta iya diliri padang masyar de panodi ki patama suruga. Ita aja ngijolo. Iya kok taman ise neraka disuruh to kijolo kor. Makanya Bapak Ibu sekalian dua pesan maulid kita hari ini. Ini oranewe jagaiwi makun reta. Jagaiwi baneta. Jagaiwi bijawijatta. Didik dia dengan didikan solih dan solihah. Didikan agama. Dua anak keloran Nabi sallallahu alaihi wasallam didikan wijawijatta. Adibu auladakum bis shalah. Didi anakmu nasabak sempajang. Ya kamu didimu ya anakmu nasabak sempajang insyaallah malopo nama tu dena lokega. Insyaallah mak tuju lalanna ya tu. Makanya Pak biasa anak tolong mak bereja mari masigi bapak ibu. Mega uruntu masigi. Katoma tua Pak bicaika. Yanang kanana marukka ri masigi. Ngono ko lene. Aja tanoko iko anak marukka ri masigi Pak Bu. Onron nametu itu anak marukka. Sifat nametu itu anak mapananna. Jadi ko anak marukka ri masigi wajar. Yemi ko anak macampi marukka ri masigi. Dena wajar itu. Anak-anak itu perlu dibiasakan Bapak Ibu sekalian. Coba gare ini marajing lu mabereja mari masigi Bapak Ibu. Tengarang-ngarang gire untuk tabicu. Detu leleja masigi ya ko deto Pak biasa leto tu tabicu. Bendeng edenan kana pacio kilo masigi to mato atta riolo rolo masigi. Nah detu leleja masigi. Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmatillah Allah. Makanya biasakan kita masuk ke masjid. Pak biasa ya anak tak lo masigi. Mau nih hal lari-lari, namun nih marukka dan sebagainya. Asal aja nama tengangi mas sampaja tu nama kato-kato isa liwang.
Hadirin sekalian, sama-sama dirahmati oleh Allah. Yang kedua, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak guru ya anak, yang pertama tadi salat. Pak guru ya anak masa pajak. Apa ya kodena maka sis sampajana. Pak ya tumatu sampajang mencaji penerang alam kubur kita Bapak Ibu sekalian. Itu matu mencaji sampajata. Kudini Pak biasa wijat-wijata mas sampajang Bapak Ibu sekalian jadi tabati. Ya. Pangkapura kejadian Bapak Ibu sekalian. Kata Allah mas sampajang, napana lo mas sampajang, kalau lo runtu imang liwa lampe na bacana. Nala disingang kamu si warna macaca cedek. Orang mas sekolah di pesantren. Nah itu nih imangnya liwa to lampe na pamupu na. Rakaat pertama purana baca Fatihah, surah Al-Baqarah na baca. Sindi surah. Lampe paga, ya sangi sindi surah Al-Baqarah 25 lampa. 50 halaman. Itu mato tenre mana ni jebitina. Iro la buka lolo na podan ni sibuana na sangi. Aja na pan aja roko ro imangero. Napa kuruntu pas kesan imam pas sampai jali walampe na. Nah saya toko na baca mana ngi. Pada salama 25 lampa na baca ro. Salampe paga tu ai beje ni. To lari bawa na. Kada aja jolo sabar amoko je. Jadi ya bertahamu kasih. Nah bodang ngisi wana sang hagaji na baca ron liu lampe na nasa surah Al-Baqarah. Aga memang ya sang Al-Baqarah, hiro ya sang Al-Baqarah sapi betina. Nah satan na poro aja matu na sapi lain na baca rakaat kedua lari ka tu ya. Sadeto tu. Sisa na rakaat kedua Bapak Ibu sekalian, urana baca Fatihah, mangatalin lari ya si wana. Sang hagaji na baca ron. Ternyata ia na baca ibu imam surah Al-Fil. Alam tara kaifa. Ada aga na baca itu na lampil ada sade. Aga na baca Al-Fil. Aga betul Al-Fil. Gajah lari. Sama mu lari nama ponco mer sa mana ka maponco sapi lagi dua lampe na palai ko gajah. Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmati Allah. Nah, didik anak kita dengan salat. Yang kedua, pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meluki lolong ibarakah na maulu Bapak Ibu sekalian. Adibu auladakum bitilawatil Quran. Didi anakmu nasabak baca Quran. Ku baca Quran didikan ya anak Bapak Ibu sekalian, insyaallah ma barakah. Kadek ya apa tuh je ku macam memang aja na paling-paling mencaji imam matu nakate. Maka memang ku mencaji imam makasik. Ya. Apalagi pemerintah tak maku imangin apa aja, ya. Naring agasan nero BPJS ke tenaga kerja. Ya. Apa Ibu sekalian sama-sama dirahmati Allah. Didik anak kita dengan didikan Al-Quran. Pak guru mengaji. Engkau pura atau tanai kaya, Ustaz. Wad di negara pengajian, anak ikut di panis semak baca. Karena kak macam baca matu kutu pengaji. Ya. Pengaji jolo, napa Pak guru mak baca? Ya. Nah sampai rumah baca urusan lino. Ya rumah ngaji urusan akhirat. Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmati Allah. Ya. Kalau Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya kau didikan akorang ipak burung yang wijata sinu masalah malah yang hadir insya Allah. Mak baraka akka tutungan linona. Mak baraka akka tutungan akhirat. Macin rola akka tutungan linona. Mondri biar urusan linona. Insya Allah macin rola mati. Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Ya. Iparna itanaimi benena Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ma gajiru ampekidona Nabi Muhammad. Aganasan Aisyah. Kana khuluqul Quran. Ya komelo komisengi ampekidona Nabi Muhammad. Baca Quran. Jadi itu Nabi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang berjalan. Magi Nabi sallallahu alaihi wasallam sinu masallam lebih ke hadir sininna na puadai pung Allah taala ilalna korangina parate kamana ilalna katotonganna. Makanya komelo kilolongan ibarat kae Bapak Ibu sekalian. Minimal kita membaca Al-Quran sehari semalam. Ada program pemerintah kita kemarin, one day one juz. 1 juz 1 hari. Magampala ada Cina cedek mero. Coba kare.
Sindi jus, ya resen ngi sindi jus Bapak Ibu sekalian 10 lampa. 10 lampa na kurang. Kelima ki mas sampaja so sasiwan ni tabagi 5 nih. 2 lampa mi si sekipura mas sampaja atau si lampa sebelum mas sampajang, si lampa purata mas sampajang. Kali 5 10 ni lampa si jus ya so siwan ni. Kaya dia nulle letu Magin letu na sabang magin maputu ki. Tapi ko HP buka, bo namutas si jang. Iya ko pela dunya inontong, oh kalamangan na madoja. Ya. Saya naik kala Maroko. Tapi saya kembali beralih memilih Perancis. Nasa umagay, mega sallang okor. Pada tak tahu na hasal lagi yan. Insyaallah, ya ko mega mo gol na patama Perancis pakalay. Kimi ko megangin na patama Argentina, ikala itu. Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah. Nah, jadi ya robarakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komelo kilolongi sinu masalah malabeng kahadir. Maka dari ande guruta Imam Hasan al-Asy'arani untuk memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat Bapak Ibu. Komelo kilolongan ibarakakna syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah jauh dari Al-Quran. Minimal sesusunya itu lima baca ki orang Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Natan reiki matu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Kani umatku magalai mengaji. Peko ni ko din le mengaji. Matuan ni kije, din nulis mengaji. Ya. Peko ni je na marakka baca ata je. Maka deh yang reguruta. Ya ko marakka ibati tak mengaji Bapak Ibu, mega tu apalah talolongan. Kada mana kami kapal lolongan ko marakka ibati tak mengaji. Nasaba dena tulle patuju di lata, dena tulle patuju di mutta. Ang ngaji bawan nih. Tapi kok cara saka-saka nih. Kalian de gurutan mega tuh apalah mulolong itu. Misalnya alladzi nah kesiakan na itu tapur alladzina. Kita lu memang nih. Nah makanya Nabi tak sidi huruf mau baca aku rangi siaga palana. 10 palana. Alladzi nange siaga huruf alladzi alif lam 2 lamanna apa masadui za apa huruf kali 10 40 nih huruf kali 3 120 tas saka-saka baca tapi ini tidak boleh didengar oleh anak-anak ya tomato ini ya mega tahu kita biasa Bapak Ibu ko wani Jumai matu yasin ang itu ko masigi wih nala syarat sandri bawa ko Pak Dindring ini nala korang Bapak Ibu barakana korang ina mode nih baca kong keto mangaji alaki korang kalau mangana tatangga bawa nih roh korangnya namun itu saya baca ikut itu saya baca tetangga bawa nih maka nih kurta Imam Hasan al-Asy'arani nigi tahu mangkalinga baca korang kemudian natangga yero matu oki na korangnya natangga akan menjadi bagasan pembelanya di alam kubur angke malaikat melo palu-palui nasaba biasa nesa tanana tahu maka de korangnya aja palu-palui biasa katuni titai biasa katuni hita de situ le pale makoro Bapak Ibu sekalian de na tulle mangaji sapaki onro mangaji na de gaga koranna iri agi angka si koranna na bonyo ni koranna angka pambulan na de kacapa na lanya to ni posi na selengi koranna nama baru ya ko angka ko rapor ta sumbangan iro tampak pengajian Bapak Ibu sekalian sinin na iro to pure baca korang iro lolongan apalang lolongan toki idi apalang mas sumbangi akorang Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmatillah Allah barakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sini umat sallam lebih ke hadir barakana Nabi ta komelo kilolongan barakana syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamegaiwi oleh masalah lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli
ala Sayyidina Muhammad. Aja nata pangiwangi makada pakai kejeru Sayyidina ya regede cocok dua. Melo kita roi Sayyidina cocok moto deta melo pakai Sayyidina cocok moto. Melo ki makada bang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pamula makukui Bapak Ibu sekalian. Melo ki lolongang ibarakat na nabita. Melo ki lolongang syafaat na nabita. Melo ki natanrei matu nabita riasuri munri Bapak Ibu. Minimal baca ki salawat paling mariawa siratu sesosiwone sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itingarang ito riolo ta Bapak Ibu. Tomatata riolo makuras sikolana makura pandis sangana tapi agami na pakai makbura agami na pakai makbura neta Bapak Bu salawa me makira-kira lasunay nakira ili manna agami na pau bacangi salawa sau karena kenapa dia yakin apa diwatangi apona agami na burangi salawa nakada ibuku bale asa pinungan isero bempa o isero bempa taniro isero bempa mabarak kairo salawa Bapak sekali ya salawa angka tahu mimana naliwa padina sila ada manguriwa dia lima suanana maka dibacangi salawat malumu. Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmati Allah. Meloki magur Pak Buralomo Bu. Sejarah Nabi Ta ya. Riwayat Nabi Ta ya. Waktu najajian Nabi Ta menurut riwayat Bapak Ibu sekalian, yero Aminah waktu na melok najajian Nabi Ta. Tu na manguriwa ana agas ana melok ni jaji Nabi Ta. De namang din Aminah. Ini nama Fadi. Ya. Salah satu hikmahnya Bapak Ibu sekalian, maka dia negur Imam Al-Ghazali, kenapa Aminah tidak merasakan sakit? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang mulia, manusia yang mulia. Dia tidak boleh memberikan sakit kepada siapapun, termasuk kepada ibunya. Jadi itu gagal dosana Nabi ta oku indokna Aminah. Nah sabab utunna lagi jajian Nabi ta de gaga pedi cek de mua na pirasai Aminah. Magi pure ipak guru okko malaikat Jibril. Ipodangi okko Jibril. Aminah. Ia matu narikko mamula ni ma kilo-kilo mo seding itu anakmu ilalawat tamu. Baca ni uidhuha bil wahidis somadi min kulli syarrin dhi hasad. Tidak ada siaran ulang. Irona baca Aminah nama lomo memana Bapak Ibu sekalian. Ilkimiti utun nama mana Aminah Bapak Ibu, dia nama ngeding. Barasingan mi Aminah nama su nabita. Akan apa mi? Asyik. Asudon. Dia apa dia? Tapi kepuran de guru kupura pak guru ka Bapak Ibu. Kada komelo ko malomo makun remi mana engka tutu. Tanya baca-baca, gau kami. Ya. Agak gau kanda. Kada ya ko mamula ni mapat di watana rabi ni ulanna. Kira-kira mat jangan soni. Ya, ko mata jangan soni. Mamula ni mapat di watana. Podan ni lakaita. Iru itu mitampu ya. Tapodan ni lakaita. Maka dai bapak nah saman naji sedih melu ni masuk ka panganakmu magi ko tama ko cinampak cile-cile ni. Pak Buralomo ya. Jangan lupa bacakan salawat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alampe-lampe ni kapak. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.